Hello guys, we are still in the hustle. Nawayo. So much to say, so many people to talk to, but yet so little time. What? You make it on? Yes. Swana. Thina siyadubeka sizizanza la, sizalele la. Inkaba zethu ziya la. Angithi? Yep. We are getting suffer. I don't know what's going on this country. Yes. Uthi siwoneni kathi singobani thina ama-China yosebusa. Yep. Thina siyadubeka ukuthi mina ngiyenzeni kade zinyahawula kade ngihamba ngenyawo imoto engilayo imoto ipakele endlini kodwa iChina lona ngokwalo liyazenzela insafe inside kwayami imoto emisithathu iyabotshwa ibotshwa amaphoyisa angafika angena ngewindi ayiqele emoteni yami. I'm getting suffer this country, please. Sesidubekile mina ngakwe sesithwele nzima ngiyasafa mina ngakwe akuzama ukuthi la usinakanele njengomgabe umgabe esinakanela isingo umgabe esithi futheke angithi sasivuka sasekusensile sila lokho thokuyiloko isingo sasile ama biscuits angithi please you guys please you are suffering kayila amaphotholo imoto zifile imoto zibodile nansi imoto kayo kuyini ngono kuyini what's going on like this one kuyini kuthiwa kuyini kubizwa kuthiwa kuyini elizweni lakho elenkaba yakho inkaba nxa nisithi inkaba nansi angithi siyadubeka umnankakho kasijamele ithi something kade sibatshontshe izinto badla bodwa basutha thina sitholayo kade sanila mali yokugibela iteksi yami kade siyipakile ameni iteksi anilazo angila angithi uyasuffer to this country kade sikhayela hamba kuTedla umgwaqoluvale khangena lapha bathwala abantu ukuthi yeho abantu sebediniwe asafuni lokho thina we are suffering in this country mina ngesabi anginalutho ubaba ngiwafa ngesikhathi segugura unto wabula ngakho kononke alandaba lamaka bambulane anti bona abasala bephila bazaphila. We are getting suffer this country ukuthi ngihambe ngiphila so ngizubuhlungu please senza khulunyuka leli one kule verse enyenza tshela ngathi yazi ngizubuhlungu kakhulu elizweni lethu leli eZimbabwe asila nkululeko thina inkululeko asila bantu abami asila ngo-1980 sathatha uzibuse sithe uthatha uzibuse samsa uzibuse samjikitshela ngesandla sokunxele angithi akulanto esilayo thina la akula siyadubeka uyasafa this country umnankakho akulantazi since umnankakho wangena lapha ezokhuluma la umnankakho akulanto ayenzileyo even ispeech sakhe ekhuluma ngubani ebathanda qobuza umnankakho since olihlela balikela abuze ekhuluma something speech uqotshwe DF kaqotshwe phe waqotshela uVevi izolo bathe ngabhatala kabamfunila kambe etrefekona bathi bafuna imali ekunayithathanga kada sent. We are getting suffer. Siyadubeka eZimbabwe sicela inhlala kahle mina vela ngiyesabi mina ngihlala ngeline le address ngihlala ePhumla South line le address kathesi angiyesabi kufa kuyafa sonke siyafa akunamuntu ongafiyo mina ngikhumalo odla ngamandla ngikhathi imoto zePhumla South lapha house number yami ngu14566 angiyesabi nxa ngabe embulale anto vele lo baba mfuthi bambulala njalo kababuye futhi bembulele lami kufanana sonke siyakufa la umnankakho yakufa akwesabisi lokho we are rich all together but akunamuntu olakho mina lezi zinto zithule kodwa akulanto elitholayo kade sibabuye bavala amanzi akhona kawakho senzeni alright kade sikhane mphathi ikhombi kithi 10 rand ukudubeka ukuhawula lokho kade lasicheba kule nyakhwa umfazi uyadlana mthokazi buya ngapha nawo mthokazi buya la mthokazi khuluma hayi izishiti zabantu batshone emisibani umsindo siya ngaphi umsindo kade singumama ufile la efila ethathwa umakhokhoba esifa for nothing watch how people was failed.